Cristiano Ronaldo ku mugoroba atsindaga igitego cya 906 arabura ibitego 94 kugira ngo azuze ibitego igihumbi. Cyo wakibaza nimba ibitego azabitsinda, dore ko nyuma y'imyaka 2 azaba afite imyaka igera kuri 41. Benshi bakibaza bati se Cristiano Ronaldo araza kuba akomeza gukina umupira w'amaguru kugira ngo azuze bino bitego. Ni ku mugoroba nyine yatsindaga igitego cya 906 ubwo batsindaga ikipe y'igihugu ya Pologne ibitego 3-1. Ubwo rero uyu musore ibi bitego amaze gutsinda mu gakina 6 bitanu yabitsinze mu ikipe ya Sporting Club, 101 bitsinda akina ikipe ya Juventus, 145 yabitsindiye ikipe ya Manchester United, 133 bitsindiye ikipe y'igihugu ya Portugal. Ibitego 150 abitsindira ikipe ya Real Madrid, 72 amaze kuba rero abitsindira ikipe ya Al Nassr. Ubwo reka dutegereze turebe nimba uyu mugabo Cristiano Ronaldo azabasha gutsinda ibitego bigeze ku gihumbi, dore ko buri bitego bigera kuri 92.